U toku je konkurs za nagradu za najbolju knjigu za djecu objavljenu u 2021. godini. Stoga Udruženje crnogorskih pisaca za djecu i mlade poziva zainteresovane autore i autorke da dostave svoje knjige i prijave se. Na koji način u nastavku ćemo saznati od članice udruženja i predsjednice žirija Svetlane Kalezić-Radonjić. Dobrodošli u 60 minuta. Hvala vam na pozivu. Ko se može prijaviti na pomenuti konkurs? Dakle, konkurs je otvoren za sve autore iz Crne Gore koji su u toku prethodne kalendarske godine objavili knjigu u Crnoj Gori, a također se mogu prijaviti i članovi udruženja crnogorskih pisaca za djecu i mlade. Kao što znate, dakle, to udruženje ima i članove koji nisu striktno iz Crne Gore ili koji žive negdje vani. Jeste u regionu, ali jesu u vezi sa Crnom Gorom, tako da oni također mogu biti, kako da kažem, osobe koje će učestvovati kandidati za ovaj konkurs. Na koji način mogu da se prijave? Pa, znate, kada se ocjenjuju dječje knjige, uvijek je vrlo važna ta materijalnost knjige. Dakle, mi je moramo zaista pogledati i iščitati, ali tu ulazi čitav niz drugih okolnosti kao što je recimo dizajn, tako da oni moraju poslati štampane primjerke i to na adresu naše generalne sekretarke Marije Nenezić. Adresa je Trebješka 2/5 83.000 Nikšić. Također na web sajtu našeg udruženja nalazi se i njen broj telefona. Ako bude bilo kakvih nedoumica ili nejasnoća, ona je tu svakako da razjasni. I na Facebook stranici. Tako je, Facebook stranica, tako je. Što se tiče konkretno kriterijuma koji će biti presudni za odlučivanje o dobitnicima nagrade, bit će vas troje koji ćete odlučivati o tome i čime ćete se voditi? Čime se inače vodite kada su u pitanju ovakvi konkursi? Estetski kriterijum je onaj koji je presudan. Dakle, i to je nešto što ću vam reći bilo ko se na bilo koji način bavio knjigama za djecu ili ko se bavio knjigama uopšte, ali bio u prilici da ih procjenjuje. Dakle, kada god procjenjujemo knjigu, mi ne uzimamo u obzir toliko o čemu ona govori, zato što tematski kriterijum nikada nije ni bio presudan, već nas mnogo više interesuje kako je ona napisana i kako je saopšteno to što je rečeno. U tom smislu ja bih istakla jednu osobenost dobre dječje knjige koja se negdje podrazumijeva, ali moje iskustvo kao člana žirija, dakle ne samo ovog žirija, nego mnogobrojnih drugih žirija, jeste zapravo da ljudi upravo tu osobenost vrlo olako shvataju, a to je da dječja knjiga mora biti vrlo kvalitetno napisana, dakle dobrim stilom i dobrim nivoom pismenosti. Iznenadili biste se šta sve pristiže na konkurse generalno. Iznenadili biste se da postoji priličan nivo nepismenosti od autora, recimo koji šalju knjige, ili koji šalju rukopise. Da, koji su već izdali knjige ili koji šalju rukopise. Pa vi se ne znate koje, ali procjenjujete anonimni rukopis i znate poslati rukopis za najbolju književnu nagradu, a recimo miješate padeže ili neke elementarne nedostatke ili neke elementarne pravopisne greške pravite. Dakle, to je, mora se zaista priznati, nedopustivo. Tako da je, recimo, to jedan od kriterijuma na koji se također obraća pažnja, ali ako je knjiga zaista dobro napisana, dakle da ostavimo po strani taj kriterijum koji se podrazumijeva, pravopisni, odnosno stilski, prvenstveno će se voditi računa o tome kakav je odnos estetskog i pedagoškog, odnosno estetskog i didaktičkog. Također, vrlo iznenađujuće da mi se trudimo, znate, da idemo uporno u korak sa trendovima. Kada pogledate dječju književnost koja se objavljuje posljednjih godina, ja bih rekla da smo mi upali u neku vrstu neokonzervativnog talasa, zato što se mahom potenciraju, odnosno ne potenciraju, nego se mahom objavljuju knjige koje promovišu neku vrstu didaktizma. Znate, didaktizam je nešto što mi vezujemo za 19. vijek. Što smo u tragovima mogli vezivati za 20. ali ga nikako ne bismo vezivali za 21. I sada, nemojte misliti ako nema da dobra dječja knjiga ne treba da ima i didaktičku notu u sebi. Ona mora imati, ali ona ne smije biti dominantna i ona ne smije da guši estetsku materiju u toj knjizi. Tako da je u pitanju jedan onako vrlo suptilan i vrlo osjetljiv posao, ali sam sigurna da će Miroslav Jovanović-Timotijev, naš čuveni pjesnik, Andrijana Nikolić, moja cijenjena koleginica i moja malenkost, da ćemo nekako uspjeti da izađemo na kraj. Da ćete se usaglasiti u jednom trenutku. Tako je. Koliko se pristup dječjoj književnosti i pisanje dijela za djecu promijenilo u posljednje vrijeme?
s obzirom da se stvari ubrzanim tokom mijenjaju i da djeca jednostavno imaju drugačije kanale zabave nego što su i obrazovanja nego što su ranije to imali. Da li biste napravili neku paralelu kada je u pitanju književnost za djecu, recimo sada i prije nekih 10-20 godina? Pa znate kako. Ono što predstavlja srž dobre dječje književnosti je zapravo vanvremensko i univerzalno. Dakle, dobra dječja knjiga će vam biti aktuelna i sada, kao što je bila aktuelna u vremenu... Kao što se sada vraćamo nekim piscima koji više nisu među nama. Eto, između ostalog imamo Dragana Radulovića, skoro je bila godišnjica smrti. Tako je, ali Dragana Radulovića ne možete smatrati arhaičnim pjesnikom ili nekim ko pripada dalekoj prošlosti. Dakle, on je apsolutno naš savremenik, bez obzira što fizički nije među nama, ali njegovo stvaralaštvo jeste savremeno. Recimo, ja bih istakla primjer Aleksandra Vuča, čuvenog srpskog pjesnika koji je 1933. godine objavio svoju poemu Podvizi družine Pet petlića. Ta poema je i dan danas aktualna bez obzira na vrijeme nastanka. A imate opet, kažem, i u savremenom trenutku da neko u toku 2020. 21. ili da kažemo 22. godine objavi tekst koji je potpuno arhaičan i koji ne odgovara vremenu u kojem je nastao. Ne samo vremenu, nego koji nema zapravo te neke univerzalne vrijednosti koje mi u suštini tražimo. Tako da odgovoriti na vaše pitanje je zapravo vrlo teško. Ne postoji tu, kako da vam kažem, jedan stil pisanja koji bismo mogli vezivati, ne znam, za 60. 70. ili 80. Uporno se radi o te dvije struje koje se pojavaju u dječjoj književnosti, pri čemu je jedna duboko tradicionalistička, a druga vuče ka tom modernizmu. Sučeljavanje te dvije struje jeste ono što se zapravo nalazi u dijelu svakog autora. Znate, on je morao napisati nešto na osnovu tradicije koja mu je prethodila. Na osnovu nasljeđa, da tako kažemo, na osnovu onoga na što se naslanja. Ali on mora i osluškivati savremeni trenutak i biti prosto u dosluhu sa onim šta je važno savremenom djetetu. Prilagoditi se. Tako da mi nemamo autore koji su čisto tradicionalni ili čisto moderni. Imamo zapravo tu neku mješavinu koja se od slučaja do slučaja detektuje u skladu sa onim što je neki lični stil samog pjesnika, odnosno samog autora. Kada je u pitanju aktualni konkurs, rezultati će biti objavljeni posljednjeg dana u martu, 31. marta. Tako je, 31. marta. I samo bih istakla još jednu stvar, da ne bi bilo nedoumica, pošto smo nedavno imali i takva pitanja. Ovo je nagrada za najbolju beletrističku knjigu. Dakle, za knjigu koja podrazumijeva književno djelo iz oblasti poezije, proze ili drame, ne podrazumijeva bilo kakvu stručnu literaturu koja je u vezi sa dječjom književnošću. Pošto je bilo i takvih pitanja, pa evo da razjasnimo, dakle, isključivo je riječ o beletristici. Sada, kada govorimo o aktivnostima vašeg udruženja, ono što je odjeknulo kao jedna velika vijest doduše krajem decembra 2021. godine, jeste da ste nakon duže pauze od 17 godina objavili novi, odnosno 96. broj književnog lista za djecu pod nazivom Osmijeh. Kakva će biti u buduće dinamika što se tiče osmijeha? Pa znate, tu su planirana neka 4 broja godišnje. Sada, kakvom će se dinamikom pojavljivati, najviše zavisi od sredstava. Vi dobro znate da udruženje od 2003. ili 2004. godine nažalost funkcioniše kao NVO, što je negdje nedopustivo za udruženje koje je jedno od najstarijih udruženja u Crnoj Gori. Znate, kada imate udruženje koje traje punih 28 godina sa jednom malom pauzom u radu, tokom onih najkritičnijih godina, ali vi ne možete prenebregnuti činjenicu da iza njega postoji neka tradicija, da iza njega postoji neko nasljeđe koje je ostavilo i dakle nešto što je koristilo, da kažem, čitavom auditorijumu u Crnoj Gori, ne mislim samo na autore, nego mislim i na dječju publiku. Tako da bi bilo veoma lijepo da se negdje razmotri status tog udruženja i da se onako vrati na onaj nivo na kojem se nalazilo prije 2000. Da se da podrška institucionalna. Apsolutno institucionalna podrška, jer to udruženje apsolutno zaslužuje. Jer u ovome je definitivno potreban kontinuitet. Apsolutno. I znate kako? Vi možete imati sjajne ideje i možete imati sjajnu ekipu ljudi okupljenu oko vas, ali ta sjajna ekipa ljudi ne može do vijeka da gura projekte na čist entuzijazam.
Dakle, tu mora postojati neka sistemska podrška i vrlo je naporno kada vi recimo svoju kreativnu energiju koju možete usmjeriti da stvorite nešto divno i krasno, morate da preusmjeravate na traženje sredstava koji je vrlo onako, kako bih vam rekla, jedan prozaičan posao. Rasipanje energije, čisto rasipanje energije i onda bi u tom smislu prepoznavanje važnosti ovog udruženja zaista bilo ključno da bi se stvorili neki adekvatni uslovi, tek onda da se razmahnemo u punoj kreativnosti kako naši članovi to najbolje znaju i umiju. Svetlana, hvala što ste izdvojili vrijeme za 60 minuta. Hvala vama na pozivu.